Oh boy, is it Mickey Mouse? Thank you boy. Mama bazona abangazodloplastika abangaqondakali abangizohamba ebusuku nabafana abancane kodwa tho Ben10 ubona ukuthi athi nangu ngithandana naye ukubona umzukulu wakhe ngenxa yokuthi akada Jesu akalazi ihlazo Why want you to drive? Why want you to drive? Because I feel 30 man. Why you want to call wena? God love you wena. Why we call lo God? We wena awusikhela wena, awusikhela. If uhlelele phambili, lo hleli phambili uzoyithatha ngenkani imali. Lapho sikunika iposition. Yeah, lo position uyithatha ngenkani mohleli phambili. Asikukhela uwe thina. Noma ungayazi imali uzawuyazi uhlalelani phambili. Occupy space kodwa wazi ayisuka awuqhelile sirata hayibo ena mina ngithibela sengiyekile lento ngithi iphelile uyabo hayi Rasta ndidibana noPhantshile marasta estrateni elirasta liyaphika marasta ukuba linguPhantshile la yini khani lijongeni but ke lona uhambule umntakasi siyambona ayinguye lona hayi qiqi hambuli eli rasta sila marasta ndiyavuya ukubona irasta ndiyavuya mani kumkani ukubona mani Phantshile keep it up wena kumkani uyeke la up and down sila I hope screen protectors gone. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Stuntman. We've got millions of free child place holidays available, with 22 kilograms of baggage included. Book now with Jet2 holiday. Ngezwe namhlanje ma angeke uphakama hayi umuntu wasebenza ngamazenye hawu akumkhona hayibo hayi lwane lesingafa umuntu athenge ibhamu ezintathu umuntu athenge ibhamu ngakhe hayibo usemandla ngapha bafethu lo asele ibhamu so nathi sivumelekile kuba siyenze le Niofani zamile bafazi kuhlukana inhloko nesixhandi iyabuza madodi makwabo waphela umuntu simpeyile ababoshwe labantu waphela uyazi uzophuma ingqondo kosiphukana manene ababoshwe labantu wena malanga haya ngiqomile egoli ngiyakutshela sisi into engingayenza nje nina lungisana impahla ezimnyama nilindele umncwabo haya ngiqoma hayi ngiyebula owangimisa
namhlanje khipha inombolo mayakhipha inombolo eninenhlahla-ke bayaphila laba abasangimisileyo elimali kaBheki yaDisemba ibhonasi imali yengozi kaKhisimusi umholo imali yekhanda izi zonke inyanga ngicela i-allowance nje yonke impela mangikhuluma ngithi kanti imali nefumana olhlobo nazi Springbok sisezokonwaba bhebi wami sisezokonwaba kakhe mna nawe wow siyakuthi bhebi wami we going to far away siyakuthi baby wami we are going for beyond girl we are going for beyond siyakuthi Nyanza mna nawe yo sani wena umhle kangaka yo we are going for beyond ke togona ke thap O ka roto ba le bothata. O ka roto ba le ke togona ke thap mona no what happened? Basta tuma mutaba athapa. Hayibo kunabantu ebakhe emgwaqeni kanje bayariska phela labantu laba hayibo athi abantu banje Uphuma nawe sondela ngapha. Uphuma yo malo Uphuma phi? mphuma Ya uphuma. Uphuma emsebenzini Uphuma emsebenzini. Angibuza umsebenzi ngithi uphuma phi ekhaya? ekhaya niphuma eminyango umgulungu nama gate mlungu Wena musu kweyisa la ngithi udabuka phi? Oh mlungu nidabuka asigodini mlungu Maphumulo. Shokho ubuya Natal wena. No anibuye Natal mlungu nibuya emsebenzini. Awubuya Natal? Maro ubuya kwaMaphumulo. Yini lento le? Iphi mlungu? Le lapha esandleni le. Ipende mlungu. Ipende ubuya phi namapende? Nibuya emsebenzini mlungu niyapenda. Oh. Lokhu kubizwa ngani lokho? Lokho. Ini lokho mlungu? Ya lokho. Mle lento nga ini mlungu? Ngesizulu. Ile igolgotha mlungu. Hayi. Wena kahle umhlobo bani? No mina mhlobo amina mhlobo lana mlungu. Umhlobo wami bahlala eTliporifer mlungu nomhlobo zakhele nomunye umhlobo usibusiso lana nihlala anihlali namhlobo niqashile la mlungu. Hayi mina ngikuzwa kahle angumele lapho kunento engifuna ukukubuza yona kahle mani lapho nje ngiyazamani. uzambetha ngokuba engayazi indolelwane intoni kanye ingqiniba Mina 10 rand akangiphi hayibo egameni kaJesu hallelujah may God bless you shalom hallelujah damn I hope you enjoyed today's video bafethu until the next one sure